Mayam Krumzari at the Impact News ne Rajnong Thongbom Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Okchari Mamang Chahi English ngani Taramagi August ke tarik kuntra mathoida Manipur Legislative Assembly na pass taw khiba yelong mi kanjanabagi bill ahum asi athubu matamda act on thok view act on thon nabgi damakta takshan view haiduna Manipur gi tongan ba political parties singda JC ILPS amadi Manipur gi miyamna takshan duna haukiba mege tarik manga gi ahin ngai degi horga mege tarik tere kilometer gi pung tarupa pung ni funi thogi public curfew gi matungda ngasi khoi all political party gi oiba party tara taruna masida saruk yaraga aduga mihut kunthra humdoina masida saruk yaraga chief minister na preside torga tara chair torga ngasi ami pham pathok ra ayuk pung mapan ta matamda adubu masi pathok matungda lagliba mege tarik tara taruk phawgi manungda delegation ama semaga all political party ki delegation ama semaga masi Delhi da chalaga center da taksha logani haibagi wafam phondo khiblere at the same time memorandum ama pisan abge damakta madu drafting committee ama semaga memorandum su inabge damakta ware launa khre hare ngasi gi mefum duna adu su thengna after 8 months pass to bill pass to khiba tha nipan mapung complete phar matung da 9 months running dani hoji yam kana irang thoi se adu thengna after 8 months Manipur government all the political parties in Manipur woke up make up thogla enga sidi make up thon ubge damakta Manipur gi miyam amde JC ILPS na khara makhai di law khong kbdi tawkiba malen khanji adu matang sai dilakchani se han mukta da hariba issue si hoji khogi orle issue aduga hoji makhata na kari or kada ge habi matang da khana ne dong tangasi impact news ke studio election le biribasi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki senior leader am oibiriba khogi seasoned veteran politicians Okram joini hamta oja joy bataramok cheri welcome to the show appreciate your joining also joining us JC ILPS Manipur ki convener oibiriba khogi oja Khomram Ratani oja ratan musu taramok cheri welcome to the show appreciate your joining ato janga se khogi Manipur government bu government pairi ba hebtare Congress party su kauja bane to bu as usual khoi mamang da dum kauja bane any khoi ILPS ki political discussion to matamda Congress adum kauje to bu hogi tongan par reason leramba yai suna lakti ngasi bok ta amkhoti lakre tu matung ngasi bok lakri ha batare political debate or target election me agi or gedi lai adu leba ki issue dadi lakti ngasi su tumak lakre du lakta ba targa su oja joila lakpere oja ratan lakpere ma dum hangjara ke oja joidege hodre oja ngasi all political party ki mifam du da oja su yobi rubani na ngasi ki yobi rubam mifam du gi matung ina ha batare me ge tara tru phogda Chayolam Tanga Selemosu, Metra to women who delegation Amasakan Hese. Masito Otopayaba, Karikari Libagi, any hurdle, a thing Bala Kataba, heading Namoitaba, Kitang Awable, get okay, we believe them. Thanks, I said. Bill Holmes Ecolak. Yanam, but the Aina Bill Amazicano. What is a bill? Okay. Makok again. Bill is a legislative proposal. Engineer na pass river bill adunati. Bill is a legislative proposal. Bill lama is karmain legislative tori hai shigi process lai. Iroi whether bill ji governor na karim kana sometimes president SNP na kanda ekole. In case of Manipur, akoi hujiki case taida bill ji President in the like, as I government people reporter, ID Chief Minister Gi Aduadagi meeting as Yaldo quick after this 4 years about say on Marie de Tavani Adu. My am H at PU and a car high with the Sapazani. Aduna Billama SNP by heavy state, the Billama Karimata Taga Kragamadu SNP was she. President SNP VI, PWI, Amuk Kanda Kano have she reserved those Sini. Now, as I government give reporter, Huziki Haiba 31st August, 31st August, the past of a bill, our home, when Maming Pandasuare. President Dagi, my Maggie ministry to the comment ko we haidna adu acknowledge tori haidna sai akoi da report pi akoi na law ama semi ba legislative bodies democratic institutions the legislative body whatever it may be in parliament or legislative council or legislative assembly
legislative body ni legislative body gi mathau di ain semani ain si matam gi hongai ba somaj gi chana na ba ain sembanwi hojik manipur da koina bill ahum ka pass da khre madu gi kari gi bill ahum je pass da no masi maram di hongai ba situation ji da madu da ka len pass da ni madai da yam kanna I explain to this way kali okay bill ahum ji pass da ba da karim kan da bill ahum pass da ri kari gi no manipur da lai ba praja mayam ji in the interest of the all communities mayam interest ni congress na bill puthore congress hi bill mapu oidun mani bill du manipur assembly da leba community mayam na pass over bill mani adubu kanau kangbu karana akoi interest soi na haiba adai si lei procedure la li hai na ga na haiba all these things mayam si president dagi mana comment si kaurabani na aikoi daka leba yanam da prime minister home minister daka leba ministry da kanagi interest sokpo ge haido koi hangna batai ngang na batai aikoi laibuk fabadi haiba tai manipur assembly da community mayam yauri che koda maina kuki yauri naga yauri muslim yauri ate mayam yauri moi mayam pass over bill ni assembly da laiba manipur da wei iba film si da madu darkar lai haidana marai da kana mukangbu kharne interest sok to di so en haijalaga bill palan mati chamoy sina singba prime minister home minister da ka laiba mantri da akoi madu ado sida any clear picture have tare ozani yeng bi bada haitan mi yeng se hujik tagi thai tra to phok ki manung sida koina ministry tongan including prime minister yauna waris hanar matung sida kari response kari laktong mali even reject to bugi response lakpir hosi pau thani pan se adum pallaga leise ai haijare president has got the authority to reserve a bill okay to return for reconsideration ai sa hai do yaw ren kale aduna kari lakadage haiba akoi di bill ji pass to bi chaka dori bani okay bill ji pass to when urge down bani resolution tari do are da akoi na hai do ri da koi technicality khara di akoi phange da kanang ma kangu khara na ai amaka ai na deputy speaker wering da manipur akoi official language bill ji pass to gogin nai nu pa am ye le ba press na kan da bill du pass to ga tha khre governor gi da lai ki hojbaw esen pirak de hayo next day da lal persane LP singlai kawe bill do aina thambani nang samai press da haire adu masiri consideration gi thar ke hayo kani mo kan da adu maino oppose to dura adai da central government da kana gumna singnaba leiragati kana gi interest hoji leiba lo sina sokpage sidai da congress president ga gai khangam sayab ki naga gi interest sopra koi congress president leiba hawkip nang interest sopra kana gi interest sokya koi ne yeng budadi masi sok teng kali karing bada kama da semicolon da sokpa kopa leibra haibo all these things ga bill look clear tawna bani bill clear tawdo du akoi di madai da yam hopefully pressurize tawdo rimni madi outcome kari oi da ge du di okay outcome di haibang amdri ai hojing mai mai bi na tam ne madu mai mai outcome di haibang amdre adubo khogi oracle magtina tabina udro miracle or paya bagi wapam du haibang amdre habni adubo matang sa sida BJP Manipur Pradesh na koi center da BJP ga mel lebni na yam chawba role amma play to ba ya hebasi leibang miyam na manipur miyam na yam kana expect to nari bani adubo hawki bani me kharani sida BJP gi statement lak pada miyam na kita nuai na da basu leki du su lak sake mudu lak ni sida uzar lak sake hoji ngasi phawba da hongai ba hong bai tar oja akoi delegation ama se maga new delhi da chala ga wari sarani habi opum se sa yi bakse da kari habin oja jese ILPS ki changsa leiba khongphom se da ahong bakari leigaduri bara hairi ba tai tra tu phok sing ngai raga kai ke masi ngai raga makha ta khongjeng sen gen le pi re kari le biru ja aham thamni si khoi miyam na pama porama manipur government polling party na khana ga decision man ropose sida khoi welcome taw okay tawgadi akhoi na thamni di akhoi na bill pass na matung da akhoi bunna government da
ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯧꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯔꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯇꯧꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯞꯇꯔ 8 months ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯁꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯁꯨꯡꯅꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯅꯤꯕꯦꯜ ꯁꯦꯝꯅ 2-3 ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯛ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯆꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2012ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯩ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯟꯗꯦ ꯃꯥ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯂꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤना ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ पास तौर बिल से बीजेपी की नते पास तौर बीजेपी है बिल से इट इज ए बिल फॉर ऑल पार्टी एंड इट इज बिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर मराइदा पॉलिटिकल पार्टी सिंह असिना लौबे याब रोल सी बीजेपी की जो अचौब रोल लेगनी कांग्रेस की अचौब लेगनी इन केस ऑफ सीपीआई सीपीएम रोल लेगनी अखोई भारत की पार्लियामेंट लेरिबा भारत पार्लियामेंट रिप्रेजेंट तौरिबा नत्रगा करिम कांदा तौदबा पार्टी पुनमकी रोल लेगनी अदुगा आई ngasai jo haije sigi ILP की इशू सी अदम आई पुंगदा दम फाव वाई concept तौबा करिम कांदा कोई जेदा अपिक स्टेट अपिक पॉपुलेशन होइबनी ना कोई सी something control ama something system haigar pamit haigar kainom tawdragadi mawung ta da pot amne na puning da faur ga dai da tawri bari madu ai MLA oin tu tawre portion da lay adagi kari sinde hebra kanu duna home minister na bill du pass taw kanda man haibdu bu no sensible person who believe in the constitution who believe in the constitution will not pass such bill high. Then at a time, then I happened to be lost in the election and I was not MP. I was not a member. Madung was assembly the high be adabani. Assembly ki bill lama pass to kanda dumaina to was adabani. I gangi karikuma kanda koi sidagi delegation my amsali. I know. I delegation my amsa kare prime minister my amuna kare. Koi nangasi sakadori sijo. आई हुजिकी लेरिबा सिचुएशन जे निंगथिना कन्विन्स तौरगा नोई मसी याबिउ प्रोटेक्शन तौवाने चगदोरिनी एना हाइगे अतबा जखोई पार्टी की ओइबा मसागी पॉलिटिकल कन्विक्शन दि लेजतरबरसिनी पार्टी की ओइबा कोई इनर लाइन परमिट सिस्टम चलाबसि मथौ तायना मियामना फील तौरिसे मसीगी एस्पिरेशन मसीगी फोर्स मसीगी एनर्जी से पॉलिटिकल पार्टी सिंगदा मसीगी डायनामिक से उदबजे मदु अखोइगी आईडी पार्टी सी नहंगई याउदी आईगी अदाइदा आइना खितंग गैप लेगनी
मरमदी करमाइना करी चथरई करमाइन तौगी स्टेटमेंट करी भी हाइदु लोइनो पाबदो वागनी अदुबु पार्टी दगी अदुगुम्बा अदुगी नुपादना अदु स्टेटमेंट पीग्रे हाइजिगी आइगी पार्टी द किदंग गेप लैबा लैदना अदु करिगी इंटोजिजम लैतगनी पार्टी सिंगना मणिपुर मांगनबदि खनगद्रो do you think that our party will spoil Manipur अदुबु प्रिपेयर्ड ओरगा लेरम तबसे बसा prepared ओरगा लैतबा हाइ सा हाइग्रे I have got a gap Kadung prepared way to assembly they moved. It is also I moved them resolution in the house. Okay. I sagti. Adu party the Karim Kanda, the Kayam, the Karitoke Koke Haidu. I am a law in the hand and a high copa to the Gamdre. Kitan gave laying on the Adubu. I am PFR. Party is PFR to convince all these BJP leaders. That is our stand. Okay. Party prepared or have any party prepared with the Targasu. Ozazo you in the Isagi personal site. No, I am PPR and Matam Sang, Nalisang, and prepare regular. Naduga Sigi, ILPG issues, the Bagi Mamang, the ILP did not have the while somebody has gone to the proceeding on the Manipur Assembly. They will know what I told in the Assembly. Okay. Okay, no, it is very long back. I know, I feel it. Okay. I feel it. I have got the sentiment. Okay, Ozagi, Lutong the Hariba, ILPG Wapum Yam, Luini Yauri, Ozani, I'm strong a field of Wapum, BJP in a field of Brat of the Brahimity, I'm Chapo question, Ozagi in a party, Kitang communication gap like Bahaga. Communication game that the ID party, she Yobu Kuidrivnina. Okay. Moina Hari Vadu Dainam Henjan, I have the Pamte. I know one hive the palm, they Madumadi, the Karlayaba. Adubu. Anxiety, I want the low body. Bill see Kamo Kudding Makini, Bill say, Congressi bill, then I love there. It is a bill of the people. Okay, I see Congress ki Kogi education and transfer minister Dr. Ratan Kumar Fondoki Bada, I see Mayang Falum, the community hall of Sangava Hatar, the Fondoki Congress party see ILP Kongjang Yamakan Yamakandi and Harris again, Congress Party. Yankali, Hambadu Niako Bill whom passed of Crazy. Bill home down pass of Nuyari, Heavy Yam Jaboko, any Huzik, delegation of Sem Delhi, what I dislike again. Delta tutors for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorials between 6 a.m. to 7 p.m. Welcome back to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna tanga si khana jame basi all political party on inner line permit system gi haiba tarena traga ko Manipur le political party mayam sina mamang jahi August ki tarikh 19 mathoda pass taw khiba yelhomi kanjanabagi bill ahum asi ek one gi tamakta center da chalaga waris hanabagi फिर एक मसी लोग करे लाली में मेगे तारीख तरह तो फावगी मनुष्य सीधा नतंग ममांग दस चलगा सेंटर तो वारी सानों है बगी यामना था जब वापस मसी फिर एक लोग ना करे अतो मतंग साइड सीधा ब्रेक में मांगता है ना ओज़ा जो इधर पुतब तो गिबा क्वेश्चन है बता इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ओज़ा मकी क्वेश्चन दिना तेरे कांग्रेस ना लेबा के दमक तब मणिपुर की दम तक याम खान के है वो ममांग जो इधर बिल हम पास तो करे है बिल पास तो रिपीट सुसु कोई महिरोई सापुम रॉबिन हुड की लाइफ सैक्रिफाइस तो रखा पास तो किबनी मणिपुर मियांग की था अनि चुप ना खोंजन कंधा सेक्शन बदगी मधुसु तौदे यादव की तौफीक है बगी मियाम दो लेरी एट द सेम टाइम बीजेपी की ओइना प्रिपेयर्ड ओइ दबगी आंसर लाइसिना करिनो है मतमदा कोई मणिपुर मियाम दी एवरीवन इज प्रिपेयर्ड सिंस लास्ट ईयर है बता रहे ममा जैगी बिल पास हो मतुंग देदी मणिपुर मियाम से एवरी मोमेंट से प्रिपेयर्ड और के दम ले रबने आईएलपीएस से कइनो बिल हम से कइनो आइना अदो बीजेपी दा कितंग प्रिपेयर्ड ओइ दबगी ममी ताबा मरु ओइना बीजेपी की अनोगो प्रेसिडेंट लाखपसिन आई अनोगो लाखपनी मरमतुना होजिक मसीदा करीदेशन लोग हमसे ताना रखी गया है कि वापम चिंग लाखुसिदा मणिपुर मियाम खितंग पेना वाप मधु पेना वाप तो निंगा कांग्रेस की गेता अमदी बीजेपी की गेता जैसे आईएलपीएस की वुमेन अमदी स्टूडेंट हुंगी मियाम चिंगसलगा कोई
खोलाव कयाम लाव की बसे ओजा करी हाइबे नहीं कांग्रेस की अमदी बीजेपी करीगुम्बा कांदा कनागुम्बा प्रेसिडेंट अमन ऑफिस न कांदा दी याम सेंग हर कांदा अई साय की तो अकोई करी करी गवर्नमेंट दा मोई ड्राफ्टिंग कमिटी से मगा मेमोरेंडम सी तो इसिन सिम गैप खर लेगने अब आई वांट टू गैप ले हरिसिनी मदो इट इज ह्यूमन नेचर लेट ई बी द अमेरिकन प्रेसिडेंट चार्ज लोगना ऑफिस पाइदिंग इन द दिर सर्टेन गैप मदु दी अमेरिका की प्रेसिडेंट ओइजनो नरेंद्र मोदी ओइजनो while I have assumed the office and while I have not proper document and all these things right the high when kali BJP ai sai haje kirni bill se congress na kari kawi mover of the bill we wani it belongs to all political party congress na puthorgo bill ne na communist na ta BJP na oppose to by to madu yamna narrow ni ngasai ai khana ba kan da karim kan da something we khitang we ai na adubo ai haje ni bill se dakar laiba bill amani aduga karingum kan da भारत की पार्लियामेंट जुगाई ब्रिटिश पार्लियामेंट जुगाई बिल में लाख वाइफ से करीम कांड दी बिल ही महत्व प्राइवेट में बिल लोइन थांगल इन और सम टाइम रिजोल्यूशन लोइन थांगल है इन ऑर्डर टू फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन एंड इन ऑर्डर टू मेक रियलाइज द गवर्नमेंट यामना अदुमायना कोई हुजिकी लेडीज दा अदुमायना लाखरबा मौनी अदुना कनागुम्बा अमतना कनागुम्बा पार्टी अमतना कांग्रेस की बिल नि हाइदना मदाइदा half hearted oi bai se ontong lai bak thiba oi gani kana hum community abana masi bill sina khoi de interest soi ga na haiba do madu lai bak thiba oi gani ai khoi hayeng ai chape ai chatawi ai khoi chakadri ma yam sina kari gumba kana hum kaung na mo interest soi ha ga di khoi marak tu yaw du ya khoi kana hum kaung na khoi interest soi ha ga di bai ari bills de yori benang interest kai de sokpono interest de sokpone haibaduna ministry da kar palle duri midna or otherwise impression pi doi na kai de sokpono na sini semba mayam da mara da kari da pallaga de thaga khaga di ayo doi ne ba na da do adai da koi sengdong na ba haiba earth da ba sine ba aduga ba taxan ba earth da ba all these koi sai de hairi dana procedure da la len say I will take I must haidi haning damni Karimu Kanda bill say it is not referred to the Hill Air Committee higher. Procedure mistake layer. Actually, as a legislator, since I have been working in the assembly more than 35 years, there is no such mistake. There is no lapses of the procedure. Adu ai madu political party na draga the high ribu kamu dunga khanda roga di. Discussion to war hoba sidi kari heavy nila. Discussion to war hoba high badu di in case of discussion to war close amam bill ziki discuss to hoda basi. Discussion to by the close by close nati koi samay hai whatever a good bill it may be if is passed without the debate of the opposition it is not a good bill hai it is not a good bill hai because भारत की संविधान से द ईरी से मसे कोई न खंगे है रखते माय इंटेंशन दे पार्लियामेंट्री डिबेट तो खंगे ने only one sentence is not sufficient for it we must while the intention of the one sentence or one word will be known from the proceeding. Therefore, bill do ngasai haina badi akhoi myam yanare loina ma akhoi na yanare bani haina debate tok di hai adubu ai MLA myam da su madai dai blame tok jening di yamna nungsina phana yanana tawbani haina lauraga ai ngasai hai gi ba it is not a good bill in hairi do madumuk ai haijen ingre anyway it was not proper debated in the house properly debated to hodre khana hodre adu bo phataba bilam dinati apaba bilamani kanam ta sok paliti habani khitang macha masu khara sok pa yawba targa su any community ki larger interest sok padi leite matang se daina oja ratan la sani suja huji sangsali ba khongjang hatar jese ILPS ki tonga ba wing sing na jese ILPS sangsali ba miyam ki khongjang asida koi ngarang numidang koi maira gi reli satpada uripok gopal jilerak tagi tarungbam taurangbam taruni airi ba miyusi akoi police ka khutong na badhai tare police na puram badagi khara sokpa sokpsidagi khoi changnar pade ne ne sagalak patare madudagi koi inner line permit system se manipur laktri phawdi ei chara helani adana stigi chara he me khongjeng chongjeng gi belere kari have ni oja hujik lai situation se da jese ILPS ke kari decision atraga kari action lakan hujik pau se ngarang khoi ge ma sok pu dai mung je ai sa ma uri bok tole police action do
ai lebe jaga da mogi smoke bomb tai adu mayam kaina badagi asobu dai khau tai asai morning ke chala kanda asobu yengi mai maku ye thang baje pasana akoi gi peke lebe gi ma heire azu ma mana akoi tambada yamna mana sagi atopa mi ka pha ba mana pha ganu hai ba mon da tong chala kanda tin phu be mong si tabi yam no yaudi ma aduna tawri posi da ina thamni di police action ka himale nupa police no pi in the phu de himale ba mana dawri be sepse ma hai hai ba ko police action lo de poti ai kamsar ko guli saro ma hai bone an mana lo be step si aduma ko support ko ne ai mana mon ko tawri be action tawri bu police action lo ada mana ma police nguri makte action lo action lo hai ni sidi ko alpi gi movements da tawri posi da police jo lo yo ne ba police action do ai mathak da man hai do ma do hai mo do ko ne ba ko dum support ko ne hai mo so ko gi women kamuna khanaraga nupi gi bo ro oyamina women side gi kai ba sam karoma stay am launa ba gi ko khanai adu ba ko jese ILPS na handak numit 42 hours ke tar numit ni muki chawrang na tawkhiba public curfew se gi main purpose objective se di ko political parties singi ba clear stand ko ye position ni sini BJP gi na sini MPP gi na sini Congress gi na sini hai buduni pangri se delegation amma salaga ada wari sanru du apabani adu bo party singi ba separate distinctive clear cut stand do di lag phangbi rabra kari having ko Congress ni ngasi hai ko maru na education minister na phungdo ki wapam ko Congress na ILPS ki khongjang sida kyam yam na thawai hachang yauna thabak tawki ge haibu bo koi bill hom pass tawri sidina kaina haibu wapam leirisi masi swai da ina thamni se leba ke bo hom da ko gi political party sing jina amana ai gi ne haiba amana ithon no bo se masi di pajana taning dio maram di kana da Congress su BJP su na ta ini all parties ya sa haji dina ba loina bill si pass da lo yaw gi ne Congress su masi bill si mo ina habi yaro adu clear cut stand ai gi position kai adu da ai ni di thane pa ji manipuri political party sing ji comment ta de MLA hu comment ta de miyam na hora kan da mo ji comment thole aduna hu ji se ko na thamni di sigi makha da bo se mo amaga mo hu na ba yen ba se si taning de miyam mo miyam ji pullaga ngasi ko ko ta gore diselo gore chalaga thamo yamna mathana phana lingna chendara hogi re posi hai bios ne ba adu hai dana sagi chumna da gi miyam ni irang hore na chumna gi diligram sema ganda chendara chalo re habdo adu di adu center da chat pasida isage political party gi ai isagi na tabida party si gi ba clear cut position amma strong oina leita ragadi center chalaga strongly mo haram duri ne yabe ya to tongan ba ne du matu da conviction mo thotari adu mathok ta ba adu no ko na na khoi ngarang ta ni pan se ngarang ta ni pan da khoi BJP ga Congress da khoi winning changi sangi si office ga na office ka irang thona ba te lai ba posida uji manipur da lai ba uji ki ILP issue si da in kham da political party loi mathok ta adu maru ina BJP Congress ai ka maru ba Congress ai na se sakar pai ne ba pai ne ma bill si ma ne initiative ko ba bill si ma kiran mabu oi ma ji ma na hobu ko ma na hande ki uji bot all party ko ki Congress ga na ko di ga no ko di member la amla mun ko do ba so le ba som da so BJP se si center da ko sakar pai ne ba person india na ma gi bill si la mutam da center gi ma gi ministry singi wata do ne ba an BJP na su is BJP na ma gi ada BJP da center sakar pai na center gi prime minister da home minister da center gi minister sing da convince da ko se BJP gi role am change ba mo gi hai ka mano le ni na si role se ma si party sing jina madu stand up yo ba adu akhoi tang ni pa thar je le ba all party sing je ma si ho hai bi do kra stand changi ba ma khom kan yaw kan ta po chalu bon da ba ai gi leader me se gi akhoi kana hai do CPI su NCP gi su na ta ga dinam gi all party sing je sida ma MP ka ba me am le ri ba adu me am da pressure ro ga di po si ya du ne ba adu na le ba polling party sing jina ma gi stand sam clear om changi ba chumna khomi hai am to ya na eta delegate yaw bon da ba chala kan da ada hai bi stand ma party leader sing hai dini prime minister da home minister da hai da mo gi clear stand ma le ba delegation ji ma gi sentiment mo ngang mo mo na ada tamudu bo se sigi makha khapo ne ba ko gi argi chandar direction ta ai na hin di mamang da sigi tunan tu yapta bill pass of matam da ko chori ko gi isan bengal phatar ji ko gi extend do ba hai chandar da ko gi comply do ba hai sida chandar da chala ga sunung bo haru dre ba ki le gre ba suju kuma sinde na ko gi kha kan nga da mari bu saka ki le gre ba adu akhoi sala ga suju kuma sinde una ga di
mataye ba aku na asing mo aku tamme ba na khoi chana sumana hojik su all party sina chalaga aku asing mo je tamaga si tawde de manu mo myam se jumang do mutore mi laktra hengre ana aku na bata tili je aku mutken de mate do myam se sukun saura aku myam si film le na aku myam ge apam aku pian de ban ta aku legde bo se su ta tenia to dira le je si wa je seng na aku ge all party sina tambam jange ba center da moi se ya kare ba okay clear kar oina tamba mathok tari 2012 ki mongda home ministry na yaro habagi ingit khadang pirakpada to khiba to minalation ki political party chalu daba adum balai khre to aru ben oja joyda lakchani se handa ki chatori ba khongchet sida delegation sida mamagi 2012 ki kogi Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 extend on with the kogi assembly na yana ki badu center na khidang yaro habagi signal am pirakpada to milai khir maina ko delegation chatur sisu handa ki sisu kogi home ministry na dum लाइव स्टेट मैम लाइव बिल मैम से स्क्रूटनी तौबनीना रिपीट तौदना है सेंटर की एक मैम से स्क्रूटनी तौरीबनीना मखोइनसु यारो हैबगी इंगित पिरप तारगदी अखोइ तुमिना दुम हलक तारिब्रो आई ngasai ngang da yaw ta ya da gadi on hot ground in okay ai ngasai ngang da yaw ren adagi amana hoi hujiki hairi bu da yam thawa yaw ba sibanga ma kamu ju yaw ba yai okay ai adai da yam hen taro nai ai jani okay I am not less than it okay madu dagi kashui adagi yamna adagi hoi yam amang thok ta yam ka hen patriot oina bagi thabu su ai tawde okay okay aduga ai sa hai jagre hum thokudi yes akoi gi akoina ada BJP da aduga ai by nature ai mausa dagi central leadership one of the moina ga hire ga ga torga halakwa mina te da aduga madu akoina akoi hujiki swai da kari pan be age procedural mistake koi hai yam irai line billama hai da yam line hai di ani adu procedure du khara khangba war funa di madu yam line lobu shu yai in case of procedural mistake or gati where is the procedural mistake in case of this agoi interest of where is their interest all these things akoi karigumba da mada signable gati akoi madu hai dorim ne akoi gi mark gi karigumba kanda aina khanbada ILP gi issue sida yam kanna takshan bada haitabadi yai yamna da half hearted toina chalakadabadi hayeng di khangdi ai di kya thajade ngaram di ngasai khanagibdo it was so sentimental aduga aina okay government hai dare minister gi officer ga changa meeting to wa hai the yaw say this is the first time during this last 4 or 5 years together aduga ngasai khana badu da id yam na khara hitet noina mayam ju khara nai kai khara bane aba nai na khara nai kai gi hai roi ki nai na khara bane adu adai da kai dong na ha watet doi no I am born here I have served many food to my less capacity to my limited capacity during last many years together akoi power gi adu gi ada ela for minute akoi to my best level to the best level of my party and akoi political leader mayam gi akoi gi best level akoi Bharat Sarkar convince awai to the best level to the best level to the best level ngasi ki pangtho ki all political party ki me phom phok da yamna charge loiba yamna sentimental loiba it was so sentimental it was very khane ki bani na high delegation asina very heated it was very heated it was so ai hiding their language mayam aina ngasi sidai da hairib se siba wai phayena lawde ba maram di ada khangan dana da ina swai da hero sana bagi bhai hai bidu pam de wahi kargi hero du da okay no hai do ko ya da hero sabu ya da aduna hitet hoy ngana wangang gi taroga ya da ising changdara ngang ya da situation ko jai hujik leise poti loi khana loi roba kari hai ga da proti hai do ko ya da na hujik no hai do bai se ko hai ni kari hai do ne language du leite adu ko karai wai do no interest ho ise mo interest wai du karai okay karai wai do no so ise interest se karai wai da procedure where is their interest where is their mistake mai hai all these mayam je billama sem bai je mo billama sem ji karai di hoge bu okay my concern ministry however concern ministry the interest so edi karai wai do no isi akoi hai do okay karai wai da so ibn habadu masi fazana identify taroga fazana center ki table na thanam ne habani aduga yamna hited oina yamna convicted oina wari sana ki birmina hairiba team masina delegation center to sap matam su yamna charge oina emotional oina sentimental oina energy mang loina thamongani habagi
थाजब अमंग लोना ngasi manu hun gi tharam se matang shwaita lusin jarage to ngasi gi tharam se da oja joy amadi oja rat lever tna tharam se mapum han gi dam ta oja ne tha sa phunuk cheri appreciate your journey masin ngasi manu hun gi tharam ngasi gi edition se kram to bi ko khan bir puya gane ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment am the feedback ta bir puya gane. With that, this is Rajong Thumum signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.